شباب وشباب شال قهوة عقيل خشيكا شتي قلت لك الكسناكي هو تاخذ يحبيله دروس كم جانيا ندري مرد كانوا خبكر ما هو مشلوب كمان بازرنا لكو ما بي والله تبذرنا لكو يا ابو كابيجن ترى استافي ما ولد كانوا خبكر قال شيء 20 في نقطة ايش نبي جا؟ لا نعلم. ورا هذا ورا بالضبط ورا. حقا. لا نقول. خذ باش خذ خذ. 2 günden beri dükkanlarımız da açıktır. Bütün esnaflarımıza çağrımızdır. Herkes gelsin dükkanları açsınlar. Ortam sakindir. 3 günden beri ne tank ne top. Yani silah sesleri yok şu anda 3 günden beri. Allah'ın iliyle bu saatten sonra olmaz inşallah. Umudumuz odur. Şu anda herkes müsahibinden %70'i kaçmış durumda. Nasıl yani? Yani normaldir o da. Normal karşılıyoruz. Midyat'a gidenler var, Mardin'e gidenler var. Yani halkımız tekrar geri dönsün. Toprağını bırakmasınlar. Herkes işini yapsınlar. قالي سبيلي تخازم ملتي ما حمق بقري ولاتي خديزا سرد كان خوبن سر عرض خوبن سراخ خوبن يروم نكر في اخا خبردن ام هرن ولاتي خلكز منابي ولات يعني كان جيبي ام قرد كان يخوا ايش يخوا كاري خو بكن وتيم كاري خو نكن سبي دجي دركبن خاني مجي طالان بكن ذات دو بير دز دركتن مالي خلكي طالان كرنه يعني ام خوازن حركه بقد كان يخوا كان مبكرين واصناف هديه كان يخوا بتوي قالي سبيلي ev İslam'ı ki çarda fazla İslam'a şehit katının seni malbata ve hamasak bi İslam'ı mecibindar o da şifa bir divana inşallah ucu şifa bir inşallah ve bxeyr ve selamet ve saate pe kuvveta khudi tşnabi ve seri amelete mesebine daima ser bilindir. Sahibin tedirgin oldu. 11 kişi hayatını kaybetti. Millet tedirgin oldu. Nusaybin boşalttı. Ama şu an hayat normale dönmüş. Millet hala yavaş yavaş dönmeye başladı. Yani hayat güzeldir şu an. Yani biz bunu kınıyoruz. Yani top atışları böyle sivillerin arasında atması resmen kınıyorum bunu. شوية حزنينا عم مسجونين شوية يعني عم بس قادنا في صواش مواشيبن بس يعني artık جوجاكون سيمين قزانة صواش مواشنا يعني artık ben insan nemrin